masa in poleng subscribe tu zong tele min phurpui tu zong te chunga long thu kasoya ala subscribe lo te po in min subscribe sak theu turin kanin ge na ni lockdown awangin income theilo maila voin hi pathian ni ani boka pathian ni den chanin bible a mun poimo de pathum te chungchang tunruma hian kantar lang do na ni pakhatna Galilee deal hi Israel rama fresh water deal lian ber ania Kinneret ti te Gennesaret deal ti le Tiberia deal ti ten riat ani bok thin te kwalin KM som nga pathum lai ani a asei lai bera KM som ni pakhat ni in awang zong in azaw lai bera KM som pathum ani athuk lai ber hi fit za som li pakhat lai ani a tuifin riat zo da tanga te a khovela mun niam ber dot tu ani Galilee deal hi Isua baptism chan na lui Jordan luin acho mani a Jordan lui hi Galilee deal a hian luang lu tin among lama aluang chuak le a hei hi tui pui thia aluang lu tani tlangin a hual vela a mun hi a hniam box si awangin deal a hian thlipui na tak atle fo thina Bible po Galilee deal a thlipui tle le tui phone kan hmu ani kha he deal a hian sanga atama sangaman tu tam takin kum sang tam tak chuang he deal hi eizon nan an lo mang to a che vel rampo hi a thle a ma sang atangin huan le leilet thatak tak din ni in thlai thar chuana mun pui pakhatani isu hun lai chuan Galilee deal kam hi huit barley theipui grape le olive chin na sat na mun ani he deal hi tui in tlak fresh water ani awangin atangkai hle kum sang khajakwa somruk pali a national water carrier Israel sarkarin asiam mangin he deal tui te hi inatan lak chua thin ani a Israel mupui chom tu berni in kumtin tui cubic meter makta duai zali pam chua thin ani Jordan rampo in anmamo ve mewa wangin in remna Israel Jordan Peace Treaty siam ni in kumtin tui cubic meter makta duai som nga chuang Galilee deal atang hian Jordan rama lak lu thin ani kumsang kajakwa somruk pali khan Syria chuan Galilee deal tui luang lut tur chu adang chata he deal chom tu Jordan lui la pengin headwater diversion plan akal puya hei wang hian he deal tui luang lut chu atlem ta hle meya ti chuan Syria malak na ti top tur hian Israel chuan thlo na mangin Syria abe pha a 6 days war achua pha nge ani kha iswarong bol na masa te kha Galilee deal le ache vela thlengani a te khin thuro pui tak asoi tele thilmak ati te po he deal le ache vela thlengani he deal mar thlang lam kama kaper na phei chu lal isuan Nazareth achua san nuwa achen na berani iswa zirtir pathum petera Andrea le Philippa te kha he deal kam khuwa Bethsaida ami anni a Mari Magdalene po Galilee tui pui kianga Magdala kho chuak ni in ansoi tin lal isu longa amut thilaya thlipui na satak alo te a mang ang taka zirtir ten lal isua an kai thoa lal isuan thlipui a haure na po kha Galilee deal tho hi ani a changper panga le sanga pani lal isuan ati puna mi pui sanga lai a hrai na mun po kha tap kha mun Galilee deal kama omani lal isua sul nu rang te awang hian Galilee deal le a che vel hi Israel ram tan chuan khwal jin te hip na mun le sumlak lu na nar lian tak atlinga kumtinin mi nuai tam takin helai mun hi an tlo thin ani Israel sarkar chuan KM somruk pali zeta thui ke akal chunga lal isua sul nu rang tlo thei na tur Jesus Israel ti a aming an vua chu a honga tlo a hlo le heiba ka hian Galilee tui pui Jordan luya aluan chua le na muna kumtin mi sang tam tak baptism chang turin an kal khom thrin ani pani na tuipui thi Dead Sea tuipui thi le Galilee deal hi mun in zom ani awangin thil soi koprem takani Bible minglang tun thlenga mun ming thang ani a Jordan lui phai ruama omni in chaklama Arab ram Jordan le Israel in hualin thanglama West Bank aum thung Lebanon thanglama nar nei Jordan lui chu Galilee dila aluan lu nuin aluang thlajela atopa tuipui thia aluang lu ta a tuipui thitnar lian berani tuipui thia alu nuwa aluang chuak to lo tuipui thi hi aming ang mei hi ni in atuya al em awangin sanga le nung cha thing le mau ang chi reng engma an nung theilo
adung hi KM somsari pangala ya thui ni in awang hi azim lai bera KM ruk ani a azaw lai bera KM som paruk zet ani khovela mun niam ber ni in tui fin riat zol chin sea level a in metar zali som thum le point nga la in aniam zoka fit zakwa somkwa pasari athuk ni in khovela chi al dil thuk berani khovela tui al ber ni bokin tui fin riat let kwa zetina al zoka kumsang ni som pakhat khan atui litar khata hian chi gram zathum somli pani zel a omani a omna mun hi thaler bo ruak ro lutukani awangin atui hi tui huwa akal chak ema atuya hian mi hring po an pil theilova atui chunga jang thalamu chung po in le khabu a chiar theiani tui hleu thiam mi alo tan po chet suala tlak hlum ngai na a omlo ani ma sanga ta to he mun hian Mediterranean che vela mi te alo hip khom to thina abul loka hian khoru rajet pani an suale ma wanga pathian in a rem Sodom le Gomorrah khuwa kha omin lota te chung kwa an tlan lu na Zoar khuwa chu a chim lama a ombok hei wang hian arab ho chuan he tui pui hi Zoar tui pui antibok thin lei thasiam na tur chiteng khang potas le alcatrazsiam na tur an lak na munani atui pui chunga ran nung engma theilo ma sela a che vel rama ero ram sa chi rang sajupuya tanga keite thlengin mu tur a thung Israel le Jordan sarkar chuan a hmun ma hi an hum hal ve juda tlangin adana wangin tui pui thi hian ruwa tui adong tlem hle a kum khata millimeter somnga atanga millimeter za vel chau adong thin mun ro ruwa tui tlak klem na mun ani awangin alum angreng hle a ni puilai chuan a temperature hi Celsius degree som thum pani atanga Celsius degree som thum pakua ni in classic lai po in Celsius degree som ni atanga Celsius degree som ni pathum in kar alani pha ani kumtin mun rang atanga tlo tu an tam thei le a Jordan le Israel chuan tui pui thi bul an opchina khual jin te ta na mun nuam tak siamin British chuan Israel an oblai khan akam marlam kalia golf course Sodom le Gomorrah anti chu an lo siam vetlat bokani Dead Sea hi Bible tui pui al araba tui pui ti le khochak tui pui ti te in an ziaka tui pui thi ti ero chuan aming alang lo thungani tui kong le pipeline an siam awangin Dead Sea chim chin hi azim tiala kumsang khajakwa som thum khan KM sang khat som nga bial a olain tuna ero KM zaruk panga bial chau a oto tui har sat na hmuna om Jordan chuan kumsang ni som pariata tang khan a che vel rama ralatan tui pui sen Red Sea atanga tui lak lu na tur Red Sea Dead Water Conveyance $1 makdaduai za sen na tur akal pui tana he project hi kumsang ni som ni pakhat hian zo man anin beisei tui pui sen atanga an tui lak lu in ta ka an thlit fim chin chu ralin a al chinero tui pui thi a tui chim chin angai anga a omreng theinan luan lu tir an tumani pathumna Patmos thlerkar hi iswa zirtir zinga pakhat zohana an tan tir na mun khani in he muna atan lai hian a hne na iswa chu aronin lara athil mu le hriat te ziak tura ti ani angin na ziaka Bible butop ber thupuan kan ti hi ani he thlerkara hian mi sang ni zakwa somkwa pariat chengin square kilometer som thum pali azawani Bible phek sang khat somkwa pariat na kan keu chuan Phrygia rama miletia khuwa kan hmua chutatanga khothlang lam agency mel somruk vela la a Patmos thlerkar hi a om thlerkar te takte map narana lang thamlo thlerkar pa ngai island te aya te islet anti ramruak mi hring po omlo na thlerkar ramro kho har tak ani thin India ramin misual fal atan tir na mun Andaman and Nicobar Island ang deuh hi ani a Bible langlo phaise chuan hriat a hlo lo hle inarin omani Edi sang khat zanga vel thleng khan mi hring cheng an omlo kum sang kha zakwa som pahnih thleng khan Turkey na opa Italy in a op le a kum sang kha zakwa somli pasari atang khan Greece in an opta ani he thlerkara hian puk pakhat a oma he puk hi zohana an tan tir na chu ani heta hian Romlal Dominican chuan zohana hi thlasom pariat atan tir he puk chungchia hian zohana hriat reng na in monastery an sa a khualjinin an tlo huai thin puk bulloka hian he thlerkar khohara longcholna skala khuwa a oma
mi sang ni zakko chuang hlek an cheng mek he thliar kar pu ka Johana atan lai hian azir tir tu chuan aron kana aru ka in mu na mun RV atan an manga thupuan buro pui takhi alo piang ta ani mun birutak le tlo po ol sam lo tak ni ma se Johana lo tan to na mun in larna a mu na mun ani a Christian ta na mun poimo tak ani awangin kum tinin tlo tu an tam thin le a Johana ming choya biak in an sakhi an tlo ngei ngei thin puk chunga Johana tan na mun ni nge ya hriat po von that ani patmo si a che vel ram khopui rang tenen longin a in kalpo thei Johana man tir tu he thliar kar kho harlu tu ka tan tir tu hi rom ram op tu Dominician khani in lal nun rong le rova tak ani a anun ron dan hi setana po in a ati turang chi ani rom sa khua bak bia ka phal lawa sa khudang betu te chu nasa takin a ngai sa a ati hlum thin kumsom panga chung rong takaro relin anupui me po in a ati aniang arem ruat na le phia ruk na in edi som ko paruk September ni som pariat khan an bedroom chung ngei meya tha ani a that tu hi an man theilo le ngal athi nu hian aruang hi mipa ngai zalna kuanga zal ni in a vuina hun po mangmu mallem lowin anars Phyllis chuan a hal rala ava phi Flavian tempula kengin ava nu Julia vap nen an chopol vel ta mei mai ani patmos thler kar itlo huna chuan Johana an tan tir na mun hi i hrereng don ania